Остановки, да, объявление генерсон, иштпоза манифестации, харюи алч, о хасхайтарсон, о самок дейлер сацунах, ви внук васа, щи внучку, щи внука во. Ин цар постоянно цар прививк шебо, а дуку дешна с интернета, что и прививк о гой, и прививк еш хальча, нист и чудога цар, и алюминий, и ртутя. Печень, да, почка цар перерабатывается, так и полностью яд от и дадет берет и чё. И прививка цар кечеш от цар материал, ешь от самгара бел нахвой, царгар материал, и материал при помощи ртути алюминия консервирует беш. И вакциншки че цар так и твой беш вводить ее царе. On est là pour manifester pour la liberté de choix, en fait. On n'est pas contre les vaccins, on est pour la liberté de choisir tout simplement, vacciner ou pas. Étant donné que cela comporte des risques, on n'a pas à nous obliger à le faire, tout simplement. خيلدول سايتشون اختار همش ليخ يوليلشا и вакцин последствующий сумт ахлою хир сони со суайта на процентов 95 уверена юса и вакцин бана хлор и хум вакцин саёч долданан учёти лоция я хари цергар беш тунх бана дохи хадош меткшбо хил меткшбо مثلا حقلور دولش مثلا شو دور دول شو مدوهر داخل كنت بديشكن يعني يقصق وزيتا. Je fais partie du collectif Ensemble pour une vaccination libre. Elle milite pour la liberté vaccinale, pour qu'on ait le choix, voilà, pour qu'on ait le choix de vacciner en toute connaissance. Il y a beaucoup de parents qui témoignent des effets secondaires des vaccins de leurs enfants suite à la vaccination. Il y en a de plus en plus et ils sont très nombreux, oui, effectivement. Халк и болезнь, дюни адам биох аж канализация шьёч, хрицатё, нах нормально я ума ёч, мец долж, цухена ерев эпидемиш, вейца меца вац позалеж, тома вац позабьёч, цундела поголовно, массарно и вакцин шьеца необходимость. J'ai pris rendez-vous chez le neurologue qui m'a fait faire tous les examens nécessaires. C'est pas une idée du tout.